srpska planina je proglašena centrom vanzemaljskih pojava u celom svetu. Još 2012. godine na Svetskom kongresu poštovalaca i istraživača neidentifikovanih objekata u Baltimoru donet je zaključak da je ova mistična planina centar vanzemaljskog života, a naši istraživači su ovde izmerili veoma neobična zračenja, što govori da ova planina sigurno ima neku neobičnu energiju. Planinu Rtanj zbog svog karakterističnog oblika nazivaju i srpskom piramidom, pa se veruje da joj baš taj piramidalni oblik omogućava da vrhom upije veoma neobične energije iz okoline, pa čak i iz kosmosa. Iz tog razloga merači zračenja mere neuobičajene vrednosti energije. Ta energija se prenosi preko stena i kamenja u podnožju, pa čak i preko biljaka koje uspevaju samo na ovom mestu. Rtanj se nalazi u severoistočnoj Srbiji, a njegov vrh se naziva Šiljak i nalazi se na visini od 1565 metara, što bi značilo da je ovo najviša prirodna piramida na svetu. A pored svih naučnih dokaza postoji bezbroj svedočenja turista i meštana o veoma neobičnim pojavama koje su primetili na Rtnju i u okolini. Ovo je priča o dragulju istočne Srbije. Bogovinska pećina je jedna od najdužih pećina u Srbiji. Njena ukupna dužina iznosi preko 7 km. U pećini postoji puno dvorana, a 3 dvorane se izdvajaju zbog svoje lepote i bogatstva pećinskog nakita. Za 1 cm pećinskog nakita potrebno je 100 godina. Koncertna dvorana deluje impozantno i savršeno, a zbog svoje akustičnosti pruža uslove za organizovanje muzičkih koncerata. Dvorana Kiklopa raspolaže obiljem nakita, a u centru se nalaze kiklopi po kojima je dvorana dobila naziv. Dvorana je posebna i po Bogorodici koja se u njoj nalazi. A Hajdukovu dvoranu krasi pećinski nakit, visine 10 metra koji simbolizuje Hajduk Veljka, a iz tame izranja još jedan koji je posvećen njegovoj vernoj i hrabroj saputnici Čučuk Stani. Veruje se da se Hajduk Veljko baš u ovoj pećini skrivao i živeo za vreme prvog srpskog ustanka. Pored neverovatnih lepota koje krase njene dvoranske zidove, ova pećina je veoma značajna i zbog posebnih životinja koje u njoj žive. Pored slepih miševa, u pećini živi posebna vrsta škorpija i rakova, koji se mogu naći samo u ovoj pećini. Ali bez brige, životinje se nalaze u delu u koji se ne ide bez posebne pratnje vodiča. Bogovinska pećina se nalazi u opštini Boljevac. Ovde su se nalazile ruže iz celog sveta. Rozarijum ili ružičnjak je uređen prostor koga krasi veliki broj različitih ruža, a jedan takav ružičnjak je izgradila porodica Minh u selu Rtanj pre čak 80 godina. Porodica Minh je jevrejskog porekla koji je dugo godina živela u selu Rtanj, radeći na gradnji rudnika, ali su gradili i prelepe zgrade i puteve kako bi pomogli narodu koji je ovde živeo i radio. Ruže koje su se nalazile u ovom bajkovitom vrtu dolazile su iz različitih krajeva sveta, a bilo ih je čak i više od 3000. A kako bi prostor učinili još lepšim, Minhovi su u centru Rozarijuma podigli paviljon koji danas liči na magičnu pozornicu. Ono što paviljon čini tako posebnim je njegova kupola koja izgleda kao čitav svemir. Niko nije ostajao ravnodušan prema divnim mirisima i prizorima koje je ovde mogao naći, pa čak ni deca. Za njih je ovo bio Kraljičin park, a paviljon koji se nalazi u centru prelepi Kraljičin dvorac. Dobra vest je da je vrt obnovljen i da sve ponovo miriše na ruže.